Following a spate of public complaints over severe traffic congestion allegedly triggered by the unregulated movement of goods-laden trucks along the Dawki road, the Hindu-Trep Integrated Territorial Organization Dawki Border Area Circle recently carried out a spot inspection of the affected stretch. The inspection revealed that the road continues to witness acute traffic snarls, disrupting the smooth movement of vehicles and causing inconvenience to commuters. Addressing media persons, Hito Dawki Border Area Circle President Wan Bottleneck expressed grave concern over the prevailing traffic situation and underscored the urgent need for effective traffic management. He informed that the organization also held deliberations with the members of the association Truck Riwar Minge to evolve a mechanism for regulating the movement of stone-laden trucks to minimize disruptions to public traffic. The organization appealed to truck owners, traditional village authorities, truck associations and the police to work in close coordination to streamline vehicular movement and ensure the free flow of traffic along the strategic Dawki route. Hito further warned against any individual or group resorting to arbitrary road blockades or actions that impede traffic without valid justification, stating that such acts only aggravate public inconvenience. Tinggi lawan banyak untuk yang staf dengan association orang basniu kali andrai dasniu kali ru nama kapor kala dehi Drobejation dan ipaiba menele kamtam de ke CEO Dawki mende kan lo ka jingkut ipaiba jaka bakin wan yo bankit iga taki jhur gi e ban poi CEO kimla shu mende ka sini nama de ga ke jingblok jongki kali andrai nakali yang association ru ngala ong iki bangin le ban arrange ke meeting ru adu menta tempat patio tip nak iga daw dengan kerpat ini association ban le kloy kita ke meeting bangin ya arrange nama kemutu joki understand each kemutu joki kadang ngai to understand each other ndai dangimia trelang ipa repeat lagi ni kumki iseng jongki pressure group ni long kumki pressure group jong nega than bodari borok away ni ipa ki pressure yang ni ndai nakai kadau kani kalong kading block adu kan kani baik hang tu video ba ngila ring tang kat ba ngila ban ring te khamtam lai mane baslap mi apa bandring yang video nama ke jing blok ru kala poi syadu palat syadu tei sayo syadu palat jingking ru kecil dengan orang step buat ki driver ru kimla syuk tentang ban ya kamai ban lek kamai sayo siat ban lebu pasang lebu kena school jadi mane kumne poslap kelenti ke pilai ke serok ke bomlong kanu ke jing jag ba tang ke tip nak ai kadau tak kadau ngakwa ke ba sini sekwan ban ya kepat association bahkan le banbu kita kibru lagi volunteer kan ada meet ada porsi lah ada step nya aduh bahkan dadap takam cuti kalian border area jangga itu border area Satel Dawki numan nama iyo ya kejutim nama ba kejutian jong ini kali kesak blok di ba ngan kemudian ada one more lamin de nakayang bangayo pun di kontrol di ba kasi kainong wanagi driver mene step dengan wasan mene lawan saya lagi pas mene kasi awat ngayon isipon keting blok jadi ini nama bagi ini try talk lagi di association jong riwar ini importer association namun saya tahu mana kami tidak kasi awat kasi jalan jadi ada kali kata ini kasi jalan saya kapapala nama ini sekaweru kasi yo Dawki ini kita bagi yo ini berpengalaman ini kita seng iwan ante batut menam di association dikuat menyertai lang bagi association betul nilai dengan pun ru yang presiden juga lewat ini eksporter dan importer association nama bang ini ada sekali meeting akan betul bang ipada kita pun jangan kali kawan pergi kamdam akan ding pun dan ke yo dan ke school dan ke hospital pun haji ini di badan ni mulai dah blok ni akan ke highway dan ni jangan kali kawan pergi pada kamdam maka CEO menit kebun pun kita di jingduna akan yang jong kinong wat yo de syuru ngakwa bertempat berdai pek ini ban simkia ikwa ban trilang ban ke police department ban ke association dang begini bawa ut lagi dang bagi
Hilak betul ini problem tu.